Koliko god puta bi prišao Kalimegdanskoj tvrđavi, pitao bi se o čemu su razmišljali ratnici koji su probali da se domognu njene unutrašnjosti. Ako pogledate ove zidine visoke 10-15 metara i utvrđenja sa puškarnicama od 20 metara i uzvišenje koje je strmo visine 50 metara, možete naslutiti šta je čekalo one hrabre ljude koji su kretali na putu ka slobodi. I svaki put kada bi se kod nas pojavljivala neka slabost, razmišljao sam o tome da li je to bilo vredno što su činili ti naši preci, onoga što činimo mi. I da li je jednako bio vredan život ondašnjih i današnjih ljudi. I čemu sve to?